Mwiriweho neza mwese inshuti bakunzi ba Ibendera TV, nongeye kubaha ikaze nezere ko meze neza aho muherereye hose, mukomeze kugira ibihe byiza. Reka mbabwire ko mu Minembwe na Pwezero ndetse na Fizi ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye gukubitwa inshuro. Turaza kurebera hamwe uko ibi byagenze, turaza kandi kubabwira ko ibifaru byinshi byerekeje ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no Burundi. Ni mu ngenge z'intambara ikomeje kwiyongera, turaza kubirebera hamwe. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi nkubwire yuko ubu tuvugana imurenge imirwano yasigiye ingabo z'u Burundi isomo rikomeye cyane. Aha naho turaza kunyarukirayo turebere hamwe ko ibintu byifashe. Mwese rero nongeye kubaha ikaze, reka mbibutse ko hano turi ku Ibendera TV. Ni wamaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari ubwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, biraza kuba ari ibintu byiza kandi by'agaciro. Mwese rero mukomeze kugubwa neza, reka ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze mwese rero aho muherereye, reka nkomeze kubashimira cyane cyane mwebwe mubana natwe amakuru atandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Abantu muherereye mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda, kuva mu burasirazuba ukagera mu burengerazuba, ukajya mu majyaruguru, ukajya mu majyepfo, ukajya no mu mujyi wa Kigali, mwese tubahaye ikaze. Abantu muherereye mu bihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari Malawi, abari Mozambique, namwe tubahaye ikaze. Abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bufaransa, bari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Canada, abari muri Australia n'ahandi, namwe tubahaye ikaze. N'amakuru twinjiyemo muri aya masaha, n'amakuru agiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Minembwe, muri Pwezero na Fizi. Ingabo za leta ya Kongo zongeye gukubitwa inshuro, abarwanyi ba M23 na twirwano hamaze kubura ubahagarika cyangwa ubahagarara imbere. Mu Minembwe no muri bice bya Pwezero hongeye kumvikana intambara ikomeye cyane, urusasu ruvuza ubuhuha. Haravugwa n'ubundi ihungabana rikomeye y'umutekano muke nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije bananiwe guhagarika ibitero hagati yabo n'abarwanyi ba M23 na twirwaneho. Amakuru aravuga ko uruhande rwa leta ya Kongo rurimo kugaba ibitero abarwanyi bo ku ruhande rwa M23 na twirwano, bikarangira n'ubundi babasubije inyuma. Biravugwa ko barimo kuzamura drone, bikazamura bikarangira bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 bazihanuye. Ibintu rero byamaze gucanganyukisha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka ku bice cyase mu baturage baraho imirwano yabereye, baravuga yuko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero mu rukera rwo kuri uyu munsi, bakabigaba muri bice bya Minembwe, ariko n'ubundi ngo byaje kurangira abarwanyi ba M23 na twirwano babashije kubisubiza inyuma. Ni mu mirwano yabereye cyane cyane mu bice bya Pwezero hafi ya Minembwe, hifashishijwe intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byaje gutuma ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zisubira inyuma. Hakaba hari nyuma y'uko n'ubundi batakaje abasirikare n'ibikoresho byinshi, kandi ngo barebaga mu mboni zabo bakabona bashobora kugotwa
bikarangira n'ubundi bongeye kuhura n'igihombo gikomeye cyane. Ibi bice rero byongeye kuberamo imirwano bifatwa nk'ibice by'ingenzi cyane kubera ko aho biherereye ari ku mupaka n'ahandi hagenzurwa ni ibice n'ubundi bifite akamaro gakomeye cyane yaba kuri ruhande rwa leta ya Kongo yaba no kuri abarwanyi barwana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 kubera ko ni inzira yitumanaho n'ubucuruzi ndetse akaba kandi ari n'ibice bifite akamaro gakomeye kubera ibijyanye n'umutekano. Reka ngwe urugero nk'ibi bice bya Puezero, amakuru avuga ko iyo uri ahangaha muri imisozi ya Puezero ubureba Uvira neza neza uyireba munsi yawe. Ibi rero bikaba byiza cyane kubategura imirwano n'urugamba kubera ko udusozi nk'utu cyangwa uduce nk'utu baradukunda cyane kuha settinga za mbunda ziremereye rero biba byiza cyane. Abasesenguzi mu bijyanye na politike na diplomasi baravuga ko ufite Minembwe na Puezero aba afite urufunguzo rw'ibikorwa bya gisirikare byose byo muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba kandi afite urufunguzo mu karere ka Fizi ndetse kandi no muri Uvira by'umwihariko. Imirwano rero ikaba yongeye gutuma abaturage benshi bahunga ingo zabo, imirima n'amatungo birangirika, inzu z'abaturage zirangirika ndetse bikaba bivuga ko hari n'inzu n'ubundi zongeye gusahurwa bijyanye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo ubwo birukaga basubira inyuma icyo bahuraga nacyo cyose mu nzira ngo bahitaga abahutaza. Hari amakuru avuga ko imiryango myinshi yahungiye mu mashyamba no mu bice bya kure, bamwe bakagana mu kiyaga cya Tanganyika abandi bakerekeza mu bice bya Uvira n'ahandi hizewe hari umutekano kugeza ubu ngubu. Abakurikiranira hafi bijyanye n'uru rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo baravuga ko habayeho ikibazo gikomeye mu ihuzwa ry'ingabo za FARDC n'abo bafatanyije kubera ko ngo guhuza byananiranye. Kugeza ubu ngo habuze neza uburyo aba basirikare bahuza, ngo habuze umukoordinateur cyangwa se wakoordona urugamba kugira ngo izi mpande zombi zihuze, bityo rero ibi bikaba biri byo bitumye bakomeza kugenda batsindwa umunsi ku munsi. Wazalendo n'abandi bafatanya bikorwa abakorana ngo bafite umurongo umwe, FARDC nayo ikagira umurongo wayo, abarwanyi b'abacanshuro n'igisirikare cy'u Burundi rero bagasigara nabo byabacanze guhuza n'izi mpande zombi byananiranye. Reka nguhe urugero rw'ukuntu ibingibi birimo kunanirana. Twirwaneho mu mirwanire yayo, wibuke ko mu mutwe waho harimo yuko bo ntibahembwa na leta ya Kinshasa. Aba nubwo barwana ariko baba bafite target yo kugira ngo nyuma banishakishirize imibereho yabo. Ku ruhande rwa FARDC barahembwa na leta ariko harimo abavuga ko maze imyaka myinshi badahembwa. Urumva rero ibi nabo birabajagaraza. Ku rundi ruhande babacanshuro rero babahawe ibifaranga byinshi, nabo baba aho ngaho rimwe na rimwe FARDC ikavuga iti ni mujye imbere mu Rwanda nimwe mwahawe amafaranga. Igisirikare cy'u Burundi nacyo cyahawe amafaranga menshi mu byibuke, nubwo bivuga ko amafaranga yifatirwa n'abayobozi bacyo, abasirikare ku rugamba bo ntibagire icyo babona. Nuko abagera ku rugamba rero hakabaho gusigana kumeze gutyo. Ibi bikaba biri muri bimwe bikomeje gutuma abagenda n'ubundi barwana nk'abatabishaka, bo bararwana nk'abanga. Ibi rero bigatuma bo ku ruhande rwa 23 natwirwanaho bakomeje kugenda abibonera intsinzi. Iyi nsinzi ya 23 natwirwaneho rero ikaba n'ubundi ikomeje guhangayikisha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, n'ubundi ubwoba n'imirwano ikaba ikomeje kwiyongera ku ruhande rwabo, ndetse bitabujije ko n'imirambo yabo ikomeje kugenda iba myinshi muri iki igice cy'amajyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko cyangwa se tubivuze mu magambo makeya, impamvu aba barimo gutsindwa urugamba n'agasigane.
reka iyi nkuru duhite tunayivaho. Kugeza ubu tuvugana ibifaru byinshi byerekeje ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Impungenge z'intambara ikomeye zongeye kwiyongera. Haravugwa kwiyongera gukomeye kw'ibifaru n'ibitwaro biremereye bya gisirikare biri kwerekeza ku mupaka uhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byateje impungenge zikomeye. Biravugwa ko u Burundi bushobora kuba buri kwitegura imirwano ikomeye cyane. Amakuru aturuka mu baturage no ku masoko yacu aragaragaza ko ibifaru byinshi n'imodoka ziremereye za gisirikare byongeye kugaragara bigana ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Kugeza ubu ngo habaye kwiyongera kw'ingabo n'ibikoresho mu bice n'ubundi byegereye uyu mupaka. Hari imyitozo ya gisirikare kandi ngo ikomeje gukorwa n'ubundi irimo gukorwa mu ibanga rikomeye n'ingabo z'u Burundi. Ibi byose bikiyongera ku makuru twabwiye ejo tugaruka ku kuba igihugu cya Serbia cyaramaze gutanga intwaro zikaba zirahanga i Bujumbura mu Burundi, aho biteganywe ko ngo zigomba kwambuka zikagera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba biri mu bigaragaza ko iki gihugu kirimo kwitegura imirwano ku buryo bukomeye cyane. Ibi byose rero bikaba byatumye abantu benshi batekereza ko hari ikintu cyihishe n'ubundi ku ntambara ishobora kuba yabiri kwitegurwa n'igihugu cy'u Burundi ikagira ingaruka mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, mu mujyi wa Uvira, muri Fizi n'ahandi hegereye uyu mupaka uhuza ibi bihugu byombi. U Burundi busanzwe bufite ingabo ziri ku butaka bwa Kongo mu bufatanye na FARDC ni mu ntambara bahanganyemo n'imitwe yitwaje intwaro. Hakaba harimo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ndetse na Twirwano. Ibi byatumye izina ry'ingabo z'u Burundi FDNB rikomeza kuvugwa mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Abasesenguzi mu by'umutekano, politike na diplomasi baravuga ko iri shyira ry'ibifaru hafi y'umupaka uhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rishobora kuba igikorwa cyo kongera igitutu ku mitwe yitwaje intwaro cyangwa ikimenyetso cy'intambara nshya ikomeye ishobora gutangira minsi ya vuba. Iyi mirongo y'ibifaru iteye impungenge cyane kuko ngo ishobora gutuma imirwano yaguka ikagera mu bice byari bitaragerwamo n'intambara. Ishobora kandi kongera umubare w'impunzi n'abimukira. Ishobora kandi no kongera imibare y'abahitanwa n'imirwano ya hato na hato. Abaturage bo ku mipaka bakaba bavuga ko ngo iyo babonye ibifaru n'ingabo nyinshi byinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bahita batangira gutegura uburyo bagomba guhunga vuba na bwangu. Kugeza ubu ibintu rero bikaba byongeye kuzamura pressure n'undi mwuka cyane cyane ku baturage begereye uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Reka dukomeje n'aya makuru twerekeze umurenge hazindutse imirwano ikomeye. Kugeza ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bakaba bongeye gufata isomo rikomeye cyane muri imirwano. Amakuru yizewe agera ku Ibendera TV aturuka n'ubundi mu baturage baherereye muri Minembwe aragaragaza ibyabaye, akavuga ko habaye imirwano ikomeye ariko ngo yamaze akanya gatoya. Akaba ari imirwano ngo imaze kuba mu kanya gato cyane ikabera mu gace k'Ibusambo na gace n'ubundi kegereye ahitwa Karingi uvuye muri Rwitsenkuku, ni mu birometero bike uvuye muri Puezero, ahari ibirindiro bikomeye by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri Puezero hacumbikiye ihuriro ry'ingabo zirimo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, abarwanyi ba
FDLR ndetse kandi muri bice bya Puezero hakaba hari hamwe hakomeje kuba n'ibirindiro byarwanye ba Alliance Fleuve Congo mama 23 na twirwaneho. Iyi mirwano ikaba yabaye mu masaha ya kare cyane, aho nubundi abaturage baherereye hanga bavuga ko iyi mirwano yongeye kugaragaramo ingabo z'u Burundi ari nazo ngo zagabye igitero ku birindiro byarwanye ba Alliance Fleuve Congo mama 23 na twirwaneho bashaka kugerageza kwisubiza agace ka Karingi, agace kagenzurwa n'umutwe twirwaneho uherutse kuhambura izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo ni mu mpera z'icyumweru gishize. Umwe mu baturage batuye ahangaha yatangaje agira ati habaye imirwano ikomeye hakurya ya Rwiko ni mu misozi ya Karingi hejuru y'ibishanga ahatuwe cyangwa se ahateganye na Karingi bakunze kwita kwa Gitandara. Nubwo iyi mirwano ngo yamaze akanya gato ariko ngo yari ikomeye cyane ndetse ngo ikaba yasize isomo rikomeye kandi riremereye kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Uyu yongeyeho ko igitero cy'ingabo z'u Burundi cyahuye n'igisubizo gikomeye kandi kiremereye ku buryo ngo hari abasirikare benshi bahasize ubuzima. Kugeza ubu ngubu imibare ngo ntago irashyirwa hagaragara yaba ahatakarije ubuzima ariko n'abahakomerekeye. Ingabo z'u Burundi ngo zakubiswe bikomeye ndetse ngo imirambo yabo ikaba icyandagaye mu bisambu no mu mashyamba, nubwo ngo hakiri umutekano mukeya ndetse hakiri kumvikana amasasu makeya. Kugeza ubu rero amakuru akomeza avuga ko usibye iki gihombo cy'abasirikare ngo hari n'ibikoresho bya gisirikare birimo amasasu n'imbunda byasigaye ahangaha. Abateje cyangwa se abahanganye muri iki gitero ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bavugwa ko ngo abari bari hagati 150 na 200. Nubwo imirwano yamaze umwanya mutoya, abaraho ibi byabereye bahamya ko yakoreshejwemo intwaro ziremereye n'izoroheje zirimo amabombe, imbunda za 12 na machine gun. Muri uyu mwanya kandi indi mirwano ikaba yumvikanye mu bice bya Nyaruhinga ni hafi ya Mukoko ugana kwa Murima, nayo yaranzwe n'urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba bukomeye cyane ku baturage batuye muri ibi bice. Bamwe bakaba ngo bahise bahungira mu misozi yo mu bihuru. Kugeza ubu ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo zikaba n'ubundi izongeye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ku rundi ruhande umutwe twirwaneho ugenzura igice kinini cya Rwitsankuku n'inkengero za Puezero birimo Karingi n'utundi duce tuhakikije, nabo baravuga ko bongeye guhashya no guhangana n'ibi bitero abari bagabweho n'uruhande rwo kuri leta ya Congo. Iyi mirwano yongeye kugaragaza ubukana bukomeye cyane bw'intambara ikomeje kubera mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho impande zihanganye zikomeje gushaka kwigarurira uduce tw'ingenzi mu buryo bwa gisirikare, cyane cyane ahari ibirindiro bikomeye n'inzira z'ingenzi zihuza imisozi n'ibibaya. Ngibyo nta n'ikindi kintu mfite cyo kurenzaho kuri iyi nkuru, ahubwo ni munyemerere tugane ku musozo. Mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru, mbashimire cyane mwe mukomeje kudutera inkunga. Iya mbere niyo kudukurikira, ya kabiri niyo gukora like, iya gatatu niyo gusangiza aya makuru inshuti zanyu n'abavandimwe batandukanye. Niba wamaze kugera hano ntugende utankoreye like, niba wageze hano ari ubwa mbere uhageze ntugende utankoreye subscribe. Mwe mwese mubikoze ndabashimiye kandi mukomeze kugubwa neza. Imana ibane namwe kandi ibarinde.